Intangiriro nziza z'icyumweru bakunzi ba IFM ni ikiganiro Man of the Match n'ubundi nk'ibisanzwe ni ikiganiro mukurikira kuri IFM buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku munsi wa gatanu. Reka tubahe ikaze mwese abari mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali turimo twe dukorera i Nyamirambo. Udushatse niho wadusanga. So ni ikiganiro cy'imikino gitangira icyumweru turi tariki 6 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023. Tugira ibice bitatu mu kiganiro Man of the Match. Tugiramo agace ka Sport Trending, tukagiramo agace ka Games Promotion ndetse n'agace ka kata mu mupira. Dufite iminota mikeya tuyitwara neza cyane. Uyu munsi muri Sport Trending turaza kwibanda kuri shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda itegurwa na Ferwafa. Mu cyiciro cya mbere yarakomezaga muri iyi weekend. Turaza kureba amakipe y'ibigugu ahatanira igikombe ese yitwaye ate, amakipe arwana no kutamanuka yo yitwaye gute. Hanyuma tuze no kureba gato ku ikipe y'igihugu Amavubi. Nta gihindutse kuri uno munsi, turi burare tumenye amasezerano mashya ya Carlos Alosfela umutoza w'igihugu Amavubi, ndetse tunamenye n'igihe araza guhamagarira abakinnyi bazakina n'ikipe y'igihugu ya Benin ku itariki 22 i Cotonou. Turaza kubigarukaho. Hanyuma tuze guca muri Games Promotion naho hari ibikorwa bigiye bitandukanye byabaye muri weekend biri related cyangwa se bifitanye isano na sport. Turaza kureba igikorwa cyabereye mu karere ka Gasabo aho hari gusozwa ukwezi kwahariwe umugore mu gukora sport. Hakozwe sport rero y'abadamu batwite bakora sport ndetse baranaganirizwa n'umujyi wa Kigali, by'umwihariko akarere ka Gasabo harimo abagabo nka ba Nyirinkwa yababwira ibyiza bya sport. Turaza kugaruka kuri event se yagenze ite. Hanyuma tuze gucana gatoya mu ijoro ryakeye ku isaha 7 z'ijoro nibwo amakipe atatu ahagarariye u Rwanda mu mikino y'abakozi, abo ni RBC, ni Wasake ndetse na Rwandair bajyaga gukina mu gihugu cya Gambia. Iyi mikino nayo turaza kuyigarukaho se ni imikino iteye ese biteganyijwe ko bazatangira ryari bagasoza ryari, ibyo byose nabyo turaza kubinyuramo. Hanyuma tuze guca muri operation yacu ya muri kata mu mupira. Umunsi wo kwa gatanu wabaye match yahuje La Jeunesse n'ikipe ya AS Muhanga ku kibuga cya Muhanga. Yari match yarangiye AS Muhanga itsinze La Jeunesse igitego kimwe ku busa, ariko iyo si operation ahubwo turaza kugaruka ku mirwano, imvururu zabaye nyuma y'uwo mukino aho abakinnyi ba La Jeunesse baje kwifatira ku gakanu umusifuzi wasifuye uwo mukino baramukubita kweri. Turaza kureba ingaruka z'icyo gikorwa kigayitse, ese ubundi byagenze gute kugira ngo umusifuzi ajye gufatwa kuwa kajwiga. Nibyo bitatu turi buze kuba twibandaho mu bice byacu bitatu n'ubundi. Ngiye nitwa Jonathan Hazard, bashimire mwese. Reka nikate gatoya nitsemo gake ubundi nze duhite duhera ku duce twacu twa Sport Trending. Good. Muri Sport Trending reka dore ku kipe y'igihugu Amavubi. Kipe y'igihugu Amavubi nyuma yuko twari twiteze ko ku munsi wo kwa gatanu ku tariki ya mbere byari kwa gatanu cyangwa byari kwa kane mu ntangiriro z'ukwa gatatu, reka mbyite gutyo kugira ntaza kubusanya, ariko ni muri aya matariki twe twiteze ko turabona amasezerano ya Carlos Alosfela. Byavugaga ko ashobora kongerwa imyaka 2 atoza ikipe y'igihugu Amavubi, ariko umusaruro wa Carlos Alosfela ntavuga ko ari nkene, kuko mu mikino 8 amaze gukinira cyangwa se gutoza ikipe y'igihugu Amavubi amaze gutsindamo umukino umwe gusa, nawo ni umukino wa gishuti. Ubwo rero
bivuze ko ikipe y'igihugu Amavubi mu bijyanye na competition ntiratsinda, kuko murabizi ko yaje akina qualification za CAN, yanganyije na yatsinzwe na Senegal ku munota wa nyuma, aza kunganya na Mozambique, aza gukina imikino ya CHAN, asezererwa na Ethiopia, ndetse n'indi mikino ya gishuti yagiye akinonaga ko mu by'ukuri nago Carlos yari yabasha gutsinda. Ubona ko nyine umusaruro we nkene mu mwaka yari afite, federation nk'abatekinisiye bashinzwe gushaka umutoza, hanyuma bakamugenera Ministeri ya Sport kugira ngo nayo imuhe umugisha, kuko niyo imuhemba. Bari bakiga kuri icyo kintu, uyu munsi rero biteganyijwe ko nta gihindutse ashobora kuza gutangazwa ko yongera mu masezerano, cyangwa se basanze imikoranire ye nawe idahwitse, kuko ubu amasezerano ya Carlos Alosfera n'ubundi yari yatangiye, basinya amasezerano ku itariki 29 z'ukwa gatatu 2022, bivuze ngo ari mu kwezi kwe kwa nyuma. Binashobora gutuma bafatire kugira ngo hamagare ikipe y'igihugu, reka tubanze twongera amasezerano nawe sefu niba tuzakorana, cyangwa se bigende gutya na gutya. Ariko Alosfera Carlos we aravuga ati ngewe ikipe y'igihugu ndayihamagara ari uko mumaze kugira mumaze kuma amasezerano. So ubwo rero no munsi dutegereje ko tuyibona, cyangwa se tubona iyo nkuru ijyanye n'amasezerano ya Fela, kugira ngo tunamenye uburyo tubigenza, niba n'ikipe y'igihugu nayo iraza kuba ihamagarwa. So nibyo ku ikipe y'igihugu Amavubi. Reka dukomereze kuri shampiyona, yabaga ku munsi wa 22, aho ikipe zihatanira igikombe zesuranaga kakahava, hakaba n'ikipe zarwaniraga kutamanuka. Hasigaye jurune 8, ariko byageze aho biryoshye. Duhere ku munsi wo kwa gatanu, ikipe ya Gorira, byari bizwi ko Gorira abantu bayishyiraga muri otani yanyikuyemo, kuko mbere y'uko uyu mukino gato yuba nari navuganye n'umwe mu bantu bo muri Gorira, aravuga ati niba hari match nshaka ni match ya Marine, n'izindi zose nazitakaza, ariko match ya Marine ngomba kwitsinda. Ndavuga ati Gorira ibyo ntiyabikora. Ushize twabonye uburyo yagumye mu cyiciro cya mbere, tubona uburyo yagiye irwanirirwa ishyaka, tubavuga ati ntago yatenguha, ariko ntiyabyitayeho. Yateye Marine ibitego 2-1. Hanyuma match nyinshi ziba kwa gatandatu zibimburirwa niyo match muri kureba twifashishije, kuko niyo match twari twibereyeho. Ni match yahuje ikipe ya Mukura Victory Sport, ikipe ya Bugesera, bari i Bugesera. Mukura kuri passe ya Mico Justin, nkuko muri kubibona, bita Zubel, aza gutsinda igitego cyiza cyane, igitego cya kabiri cye kikurikiranya, kuko yaratsinze ikipe ya Gasogi United igitego nacyo kuri assist ya Mico, aza no gutsinda igitego cyo kuwa gatandatu atsinda ikipe ya Bugesera. Mukura rwose maze kubona amanota 6 meza, ni nyuma yuko ubuyobozi bweguye rwose. Damascene na Sakindi bareguye, baravuga ati twebwe inshingano ziratunaniye, tuzisigiye bita Musoni Prote wari MD, ubu ngubu ni uri gukora mu nshingano zo kuyobora ikipe. Bishobora no kurangizanya n'izi juru 8 karangira na sezo, ubundi bakareba ko bashyiraho komite nshya muri sezo itaha. Ubwo rero Musoni afite urugamba rutoroshye, kuko araza gukurikiza ikipe ya Sunrise mu rugo, aho ari buze kuyakirira i Butare, akurikiza ikipe ya Espoir. Urumva ko yitwaye neza, na amanota yo kubona. Sunrise na Espoir ubundi aba ari amanota yo kubona, ubundi arebe ko yagira. Gusa yagarutse ku mwanya we wa 8, n'amanota 31 tuza kubigarukaho. Hanyuma tukiri muri iyo shampiyona, ku munsi wa gatandatu Rwamagana nayo yaje gutsinda Sunrise. Rwamagana rwose ingoma yitwaye neza, itsinda Sunrise ibitego 2-0. Ni match Seningari yagarutse nyuma yo kuvanirwaho igihano, yari yahawe iminsi 15 bwa mbere yahagaritswe, nyuma aza kubona
indi minsi 15 irangiye bamubwira ati tukongeje 15 y'ukwezi ukiri mu bihano, ariko hakurya barahamagaye bati uwo mugabo ntago ari mwe mwamuha akazi nyabona ibintu murimo ntago muzi byari byo. Bagirana ibiganiro rero bavuze ati nyuma y'ibiganiro umutoza yagiranye n'ubuyobozi niba aribwo bari birutse kubigirana simbizi, Seninga agaruka mu kazi. Ubwo yagarutse atsindwa n'ikipe ya Rwamagana ibitego 2-0, Sunrise itari ahantu heza habe na gato. Hanyuma skandali yabaye mbere gato yuko tuyijyaho, reka tubanze turebe ku mukino wahuje ikipe ya Police FC wari ukomeye n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ni umukino waje kurangira ari ibitego 2-1, ibitego 2 bya Kiyovu Sport kuri kimwe cya Police. N'umukino nabonye abantu benshi batarawuvuzeho rumwe, kuko benshi nabonaga bapostinga ngo ni umukino Kiyovu Sport yibwe kwa karega ikate mutuku, ariko abandi bakavuga ati ni bya bindi by'abafana bigize bavanga ibintu byose. Kabona umuntu aho gukora inshingano ze arimo arazanamo ubufana bwinshi. Ubwo rero nuko resulta zagenze, Kiyovu yatsinze Police. Hanyuma skandali APR FC inyagira nabonye bari kuyihuza na match ya nimugoroba, nuko ibintu by'Uburayi tutajya tubigaruka, ariko nawe wabura kuvuga ko Manchester United yandagajwe na Liverpool itsinda ibitego. Liverpool yatsinze Man ibitego 7-0. Ntago nibeshye, Liverpool Anfield Road yatsinze Man ibitego 7-0. Ubita Cody Gakpo yatsinze 2, Darwin Nunez atsinda 2, Mohamed Salah atsinda 2 ndetse na Roberto Firmino 7-0. So no mu Rwanda rero byari byabaye, APR FC yanyagiye Rutsiro ibitego 6-1. Ubwo nabo match yose yabonetsemo ibitego 7. Rero bayitaga Rutsiro United. Abantu bakoze logo ya Rutsiro United kuko yatsinze cyangwa se yandagajwe mu buryo bugayitse cyane, itsindiwe i Bugesera ibitego 6-1. Abona ko APR yatangiye uburyo bwo gushakisha ibitego kugira ngo bizayirengere mu gihe habayeho wenda kunganya cyangwa gutakaza umukino, cyane cyane ko bakiri gukubana na Rayon Sport. Ku munsi wo ku cyumweru Espoir yakoze agashyi itsindira AS Kigali i Rusizi nyuma y'ishyamba igitego 1-0. Espoir iriruhutsa nubwo ntacyo byahinduye kinini kuri Klasoma, ariko byibura Espoir iri kugenda izamuka yegera amakipe irushaho kwegera muri competition. Hanyuma Gasogi United itsindirwa i Musanze. Gasogi nayo match ya 4 yikurikiranye, sibyo? Nyuma gutsindwa na Rayon Sport, gatsindwa na Mukura, itsinzwe na Musanze. Match ibanziriza Rayon Sport yari gikinye niye, yari yanganyije na Rutsiro hafi, yari yanganyije na Rutsiro 2-2. Ubwo urumva rero Gasogi ntago mukino igera kuri irabona amanota 3. So niheruka prime nayo yatsinzwe na Musanze, nayo Musanze niyo nsinzi yayo ya mbere muri 2023. Nayo yariruhukije nyuma yo gutsinda Gasogi United ibitego 2-1. Ariko abantu bazi ko Gasogi samanota ifite 36 rego. Ese Gasogi kitatwara igikombe, kandi Gasogi buri ubushobozi bwayo bari buriya, ibikeneye no kureba uburyo se zitaha yazaresist. So iki gishoboka rero, Gasogi ni uzi ubwenge ukaba ushaka kuguma mu cyambere cyangwa ushaka kugumana amanota meza, mwegere muzajya muyabona. So umukino wari witezwe n'abantu benshi, ni umukino wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe Etincelle. Nimwe muri match abareyo bari bafite ubwoba cyane ko bari bafite amakuru ko Etincelle ishobora kuba yakaniye yateguwe mu mande zose, bavuga ati ikipe nituyicika niyo kipe iduhangayikishije cyane ko Etincelle yazengereje amakipe, yari yanatsinzereye ibitego 3 muri match ibanza itsindiye Rubavu. So rero Etincelle yari umutego ukomeye wa Rayon Sport, ariko Rayon Sport yaje kwitwara neza ku bitego 2, Joachim Ojera ku minota 45 ndetse na Willy Ariandre Onana ku minota 40. So ubona ko ikipe ya Rayon Sport uyu mutego icitse icikurikiza ikipe ya Kigali. Ni match yagaragaye n'amakarita 2 y'umutuku. Ese niyo yarwanye na Nshimimana ninde baza kubaha amakarita 2 y'umutuku yombi, bivuze ngo Seno ntago azakina match ya Kigali. Kigali zakira Rayon Sport, ni Rayon Sport izakira Kigali. Ndaza kureba neza, tuzabigarukaho muri weekend itako hano hagati harimo igikombe cy'amahoro, nacyo tuzagarukaho ku munsi w'ejo. Rayon Sport igomba kwakira Intare.
ariko icyo na confirma cyangwa se navuga ku bareyo nyuma yo gutsinda Etincelle mushyire umutima mu gitereko. AS Kigali biragoye ko yatsinda Rayon Sport, usibye no kuba itahagaze neza. N'igihe AS Kigali yari mu bihe byiza ntago tuzi itsinda Rayon Sport, biragorana. Iyo polisi bavuga munyibutse igihe polisi yeruka gutsinda Rayon Sport, kandi Rayon Sport iri no mu bihe bibi, itari no mu bihe byiza, nasiko biri mu bihe byiza. So ahubwo ahantu ruzingiye ni kuri match zahuza APR na AS Kigali. Buriya niho tuzadesida nyiri igikombe, kuko AS Kigali nayo igiramo ikikaza kuri APR, ukabona ko nta yindi excuse. Ahandi Rayon Sport ifitiye umutego ni match zajya inyuma y'ishyamba Rusizi. Espoir ntacyo mwavugana, ba bantu bajya ukuntu bavuga ngo bakina umupira wa ujyanja, bajya banyura inyuma. Niba muzi ubwenge mutegura uburyo Espoir ibona amanota nka 6, ariko biragoye. Espoir amanota 6 ikurikiranye ifitemo na Mukura, biragoye kuko mbere yuko muyakira izamanza inyure muri izo nzira ebyiri. Irasabwa kubona ya 6 kugira ngo byibura ibe mwagenda isa nkaho ifite umutima uri mu gitereko. Ubwo nuko bimeze. Abumva bumvishe ni shampiyona yasize APR FC n'ubundi kiri ku mwanya wayo wa mbere ifite 46. Rayon Sport ifite 45, harimo ikinyano cy'igitego kimwe, ariko APR nyuma yo gutsinda umwa w'ibitego 6 ubu ngubu yazamutse igeze ku bitego 20, irarusha 5 Rayon Sport. Urabona ko ikijyanye n'ibitego cyakigize. Kiyovu Sport yaje ku mwanya wa 3 48, aho n'ubundi niho ruzingiye. Indi na AS Kigali ya 38 isa nkaho yasizwe amanota 7, amanota 8 n'ikipe ya mbere, habura junu 8. Babigoye ko wazayakuramo nubwo mu mibare babigishoboka. Hanyuma izindi zo hagati nizo turagaruka tugere ku ikipe ya 13. Rwamagana ifite 22, Rutsiro ifite 18, Marine ifite 16, Espoir ifite 18. Ayo makipe ane kuvuga ngo Espoir irarushwa amanota 8 na Rwamagana, kugira ngo byibura ikarushwa amanota 4 na Rutsiro ya 14, mu gihe Marine irushwa amanota 4 na Rwamagana ya 13 ikarushwa amanota 2 na Rutsiro ya 10 na kangahe. Rutsiro na Rwamagana na Marine na Espoir hano agomba kwishakamo izindi, kuko nka Sunrise ya 28 nubwo nayo ubona idatera kabiri, nayo iraho. Bugesera 25, Musanze 27 yari yagumyeho. Mukura niyo ikoze exploit isubiza umwanya wayo 8 na 31 na rimwe, ziganya ibitego 7. Ayo manota yanganya na Gorilla, usibye Gorilla sigamye igitego kimwe. Reka ko byabaye byinshi kwa mbere, amakuru aba ari menshi kandi tuba dushaka kubicyunyuzaho. Reka reka tuve muri shampiyona gatoya, tunavuge kuri inkuru y'uko Mazimakandre uyu ni umunyezamu wahoze ari wa Rwamagana. Fazare rwose Rwamagana yize gutya nyuma yo gukina na Mukura akasa nk'uyijenjekera, yahise yirukanwa kuva kuri ubu. Rero Mazimakandre wakiniye amakipe nka Polisi, Mukura Victor Sport, Gasogi United n'ikipe ya Musanze, ndetse na Rwamagana yaraherutsemo. Akaba noneho yaseze umupira w'amaguru burundu rwose, nako nagakuru kari trending. Reka tuve muri icyo gice duto twinjira muri games promotion, ariko kubera umwanya navuze ko turaza kugaruka games promotion. Muri kubona reka tumanze tujyemo duhite tugaruka. Good, twihuta. Ku munsi wo kwa gatandatu habaye icyumweru habaye igikorwa cyo gusoza ukwezi k'umugore. Ni ukwezi kwahariwe siporo y'abagore batwite. Ni igikorwa cyari cyateguwe na Mukasa, n'umwe mu bantu rwose ubona ko bari bakoze igikorwa cyiza. Abagore benshi bari bitabiriye, hambanje urugendo ruva hara kwa Rando bagera kuri sale y'akarere ka Gasabo, baganirizwa ibiganiro bigiye bitandukanye, bibabwira uburyo
siporo ari nziza ku mugore utwite, se ugomba ni ryari ugomba gukora siporo mu gihe utwite, n'ibindi byinshi siporo ugomba gukora ni izihe, se ni ryari ugomba kubona na muganga. harimo ba dogiteri nka Nyirinkwaya yari harimo Senefu w'akarere cyangwa se ushinzwe abagore mu karere ka Gasabo, hari na Mukasa nyine nyiri gikorwa wari wagiteguye, hari uhagarariye akarere vice mayor nawe yari ahari, ndetse n'abandi bagiye batandukanye ku rwego rwa polisi bari bahari. ubona ko ari igikorwa cyari cyiza rwose cyabaye. tuzakigarukaho muri video zacu zitaha, muzabona kuri channel yacu ya AFM, muzagenda mubona ndetse munige neza ubutumwa baduhaye. Hanyuma ku munsi wo ku cyumweru RBC ni ikigo cy'ubuzima ubwo nacyo cyanyarukiye muri Gambia ku ijoro ryakeye mu masaha ya nijoro. hano twari turi ni kuri ku kibuga cya Kanombe, kuri kibuga mpuzamahanga, kibuga cy'indege cya Kanombe, aho bari bahagurutse berekeje muri Gambia gukina imikino y'abakozi. RBC niyo yatwaye igikombe cya shampiyona y'abakozi yabaye umwaka ushize, murabyukana aho twari turiyo iragitwara. hanyuma wasakiza nayo kugitwara mu bagore ndetse na Rwandair. ubwo rero bose amakipe kugera kuri 3 nayo yahagarariye u Rwanda muri imikino y'abakozi. izatangira ku itariki 8 ubwo hazabatombora, irangire ku itariki 13. ubwo tuzamenya ibyayo, ariko nayo muri video zacu zikurikira muraza kubona ubutumwa batanze ndetse n'igikorwa uko kimeze muri rusange. hanyuma reka tuvugana resultat z'icyiciro cya kabiri gatoya. hanyuma mu cyiciro cya kabiri duhere mu itsinda B. mu itsinda B Rugende yatsinzwe na The Winners ibitego 3-2. Esperance itsinda Intare ibitego 3-2. Amagaju atsinda Gasabo 1-0. Alpha itsindwa na Heroes ibitego 3-1. Gicumbi itsinda Nyanza ibitego 2-0. hanyuma mu itsinda rya mbere Interforce yanganyije na Vision Jeunesse 2-2. AS Muhanga itsinda la Jeunesse 1-0. Vision FC itsinda Kirehe 1-0. Impesa itsindwa na Etoile de l'Est 3-0. hanyuma Sport inganya na Ivoire 2-0. Etoile de l'Est iracyari ya mbere na 37, Vision ya kabiri na 30, AS Muhanga ya gatatu na 26, la Jeunesse ya gatatu na 23, mu gihe Asport ifite 10 ya 9, Impesa ifite 6 ya 10. Amagaju na ya mbere mu itsinda rya kabiri ifite 33, Gicumbi ifite 30 iri ku mwanya wa kabiri, Nyanza iri ku mwanya wa 3 na 25, Intare iri ku mwanya wa 4 na 22, Esperance ifite 18, Gasabo ni ya nyuma ifite 13. reka twikate muri kata mupira. nari nzi ko ndababwiriye operation ya Jeunesse neza, ariko reka mfate nk'iminota 2 tuyigarukeho tunihuta, kubera ko iminota twagennye cyangwa se twashatse kugira ngo tuyigennye niyo tuba twarateganyije, ariko ibindi byose tukaza kuba n'utubikisha n'ubundi muri video zigenda zitambuka. ibyo mba navuze mu hano na update, ariko byose muri bubone muri video zitambuka kuri AFM. mwebwe mujye muguma mutuninga, akora subscribe, ukore notification hahandi kandi all buri video ugiye uyibone. ibi mba mbivuze muri update, ariko tuba tubifitiye inkuru zirambuye zigenda zicaho uko amasaha agenda yicuma. Kata mu mupira. Good, nkuko mubona iyo video icyiciro cya kabiri abantu benshi barabizi ko ari cyo twihariye kuvugaho cyane. Ni video itari nziza na gato ku mupira w'amaguru. nabonye na Ferwafa yatanze itangazo rwose ivuga ati nyabuna twitandukanyije n'aba bantu bakoze kino gikorwa. n'umukino wabuze equipe ya la Jeunesse, equipe ya Muhanga. la Jeunesse yari maze igihe itakaza imikino, yaratsinzwe na Vision Jeunesse, yari yatsinzwe na Jeunesse, ntabwo nibuka neza undi mukino yatakaje ko yari amaze gutakaza na Ivoire. yatsinzwe na Jeunesse Nouvelle, itakatsindwa na Ivoire Olympique. so rero yari maze kugira pressure yo kuva muri Big 4. yagombaga umukino wa Muhanga kutsinda. so bagenda rero bapanitse, Muhanga bagira ibyago babanza igitego, la Jeunesse iza kukishyura igitego bigaragara ko rwose umukinnyi wagitsinze niba ari Festus
yari yarariye hanyuma umusifuzi aracyanga, kapiteni wa La Jeunesse Ibrahim ajya kumusagara amubaza impamvu igitego atacyemeye, hanyuma umusifuzi kubera gutukana cyane afata umwanzuro wo kumuha ikarita y'umutuku ahita avamo. La Jeunesse ntiyabyakira, byari biri nko ku munota wa 80 gutyo igice cya kabiri, ntiyabyakira iza gukomeza gukina, umukino uza kurangira ari igitego kimwe ku busa. La Jeunesse itsinzwe rero, uwita Kasimu, hajya yitwa Kasimu Ndayisenga, yitwa nde uriya mutoza w'abazamu yakinira na za Gicumbi na za Rayon Sport, abantu baramuzi, na murumuna we Idrissa wari wambaye nomero 11 ukina kuri gatatu ya La Jeunesse, bahita birukanye umusifuzi bamutera jido muri kubona iyo mirwano, hanyuma umusifuzi usa nkaho bamukomerekeje, Kasimu na Idrissa bahita biruka bo barenga igipangu baburirwa irengero. La Jeunesse ijya gukiza iburiki, bana bacyo genda byibuka, ba polisi irahagoboka ifata abakinnyi bamwe na bamwe bagera n'abakozi bagera ku 8 ibajyana muri ribu, barasobanura bagira ute, baza gusigarana Festus na Bonjour, nibo basigaranye kuri ribu, nibo bagaragara ko nawe icyo gikorwa bari bakirimo, abandi barababura. Hanyuma rero La Jeunesse itaha gutyo, harimo abafunzwe n'ubu bakirimo. Uko byagenze rero, nuko bigaragara ko La Jeunesse yari ifite amakosa cyane kuri operation, ariko nabo bahise bitandukanya, nabo batangaza ko rwose bakoze igikorwa cy'ubugwari, ariko ari abakinnyi babo ari cya gatozi. So rero La Jeunesse ifata n'umwanzuro, ubu tuvugana uwo bita Kasimu Ndayisenga yirukanwe burundu mu ikipe ya La Jeunesse, ndetse n'abakinnyi bagera kuri 4 bahagaritswe n'ikipe ya La Jeunesse. Ubwo rero tutegereje kumenya umwanzuro bafatiwe. So ikibazo gisigaje kwibaza ni iki, ese Federation y'umupira w'amaguru izakora iki, izakansoringa gute kino kibazo kugira ngo La Jeunesse irahanwa nka equipe, ese barahana umuntu ku giti cye, umukinnyi ku giti cye, se bizagenda gute? Ariko amakuru mfite nuko ngo muri Federation basabye ko abakinnyi bakoze ibyo n'abatoza n'iki byose babirukana, hanyuma bakazabihandoringa neza nyuma ya competition. Ubwo reka turebe. La Jeunesse ubwo yagize n'amahirwe, Ivoire ntiyatsinda iguma muri Big 4. La Jeunesse nayo igomba guhita ikina na Kirehe, Kirehe izakina na Etoile. La Jeunesse ifite impesa, ubwo nayo no kureba uburyo yagomeza kumainteninga umwanya wayo wa 4 kugira ngo bitayikomerana. Ariko igihari nuko aba bahungu cyangwa se ikipe mu makuru ndi gukurura ishobora guhabwa ibihano, ariko igahabwa bikaza guhabwa ntibihabwe ikipe muri rusange, bigahabwa abakinnyi arimo guhagarikwa igihe kigera ku myaka 2 kuri bari abakinnyi bagaragaje cya gikorwa, babonye ko icyaha ari gatoza atari ikipe yagikoze. Abantu bibuka ikipe ya Tupisa Mazembiza mu Rwanda, bo bita Trésor Mputa karwana agakubita abakinnyi umusifuzi wasifuye iyo match bakina na APR, yahanwe ku giti cye, ikipe ntago bayikoze. So iyo bibaye nka skandale nka ziriya bashobora kugira icyaha gatozi. Reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyo kuri wa mbere, tubifurize uwa mbere mwiza, tubizeza cyangwa se tubasaba ko muza gukurikira video ziragenda zikurikiraho, cyane ku nkuru tuba twagize twibanzeho tutaje kurambura, byose biba biri muri izo video. Muze kugira umunsi mwiza, munazikurikiranye mwese, ndabashimiye. Nitwa Jonathan Hazard, dusubire ku munsi w'ejo.